Pemirsa Dinas Perhubungan Buleleng mendalang surat edaran ngenenin indek pemargin study tour sane kelaksanaan sekolah. Indeknya inucap ngelanturang kecelakaan maut bus pariwisata sane nyedang para pelajar Depok Ring Ciater, Jawa Barat. Surat edaran puniki raris kelanturang ke Distikpora Buleleng. Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan AP Mausang surat edaran nomor 550-217-Dishub-2024 puniki sampun ngawit kemargiang wenten lalima pahan sani kebausang. Kapertama sekolah mangde mastikayang izin operasional taler izin pariwisata sani kantun berlaku sani nyinayang pelinggihan inucap legalitas kantun side kaoperasiang. Kaping kalih mastikayang masa uji berkalakir kendaraan kantun berlaku melarapan antuk nyinayang kartu uji berkala antuk mastikayang pelinggihan punike aman keanggen. Kaping 3 mastikayang surat izin mengemudi SIM saking pengemudi kendaraan kantun berlaku saha anutin soroh pelinggihan sani keanggen. Kaping 4 keaptiang bagel sani nyiagayang kendaraan utawi travel mangdani nyiagayang sopir pengganti antuk nambahin resiko kecelakaan sangkaning leleh utawi human error saking sopir utama. Kelima, Dinas Perhubungan Buleleng sayaga nureksain teknis kelayakan miwah kelaikan kendaraan sani pacang keanggen studi tour. Gunawan ngodarang surat edaran puniki kemedalang pinake pangupaya ring sajroning nambahin kecelakaan maut bus pariwisata sekadi majeng para pelajar Depok Ciater, Jawa Barat. Bus pariwisata Terang Gunawan katanya nih sampun kauji kir nyabran 6 bulan. Pini becik kir inucap kemargiang ritat kale yening pacang laksana yang studi tour. Gunawan mausang taler ayahan uji kir rawhe mangkin kemargiang gratis nenten wantah majang perusahaan bus saking Buleleng. Nanging taler bus saking Widangan Tiosan sani kaanggen ngangkut siswa utawi kramo Buleleng. Nyoman Yuda Bali Pos nguningayang.